Qancha oldu tuğan? Qo'chqor qancha oldu? Satılmadı. Qancha so'radi? Bozor qancha? 56 ga bermedingizmi? Ha, narx borcha? Ko'ngil 20. Aha. Parası 17. Bo'ldi aka. Tishlari qanday? Ek tishlari? Yaxshi yetkazing. Assalomu alaykum, brat. Qancha oldu? Qancha oldu, brat? 11 biraz 9 oldu. Qaysinisi 11? Narxi o'xshaydi, ha? Yaxshi. Erkaklarmi? Adam sattı burada. Çok qo'ylarni tattabız. Qanchadan bo'ldi, shap? Qanchadan bo'ldi? 9,5dan. Qancha oldu, brat? Hayata. Qanchadan bo'ldi? 28 dan, ha? Qo'chqor 28 dan. Qanchadan bo'ldi, brat? Brat. Qancha? 16.800 dan bo'libdir. Qancha oldu aka? Qo'chqor. Qo'chqor sovuq ekan, ha? 14,5. Mana. 14,5 deysizmi? Qancha oldu, shap? 14,5. Qo'chqor bu? Qo'z ekan, ha? 14,5 ming bo'libdi. Shap, qo'zi var qancha oldu? 10,5. 10,5 dan, ha? Erkaklarmi? Qancha? 5 bu yerda. 6. 11,5 dan dediniz, ha? 10,5 dan. Shap, qanchadan bo'ldi qo'chqor var? Buna var 30 dan oldu. 30 dan, ha? Tishlari qanday? 50 oldu. Eko kichkinakay mo'qa. Vse. Tishlari qanday, yoshlari? Buna var kozu, buna var ekiş. Aha. Yaxshi yetkazamiz. Aybek bozorqa var. Shap, qanchadan bo'ldi qo'chqor var? Qo'chqor var qanchadan bo'ldi? 58 ekovi. Eko 58 ming bo'libdir, to'g'andar. Qo'chqor var. Shap, qanchadan bo'ldi? 17. Barli qo'chqor o'xshaydi. Buchmovdar u. 17,5 ming so'mdan bo'libdir, to'g'andar. Buchmovdar. Kichkina qochib qo'ysin, to'g'an. Naka to'g'andar baya 17 bosh buchmol qo'chqor var bunda aytganda. 17,5 mingdan bo'lgan ekan. Shap, qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 12,5. Qo'chqor var u. Qo'zi qo'chqor var o'xshaydi. Yaxshi. Qancha oldu, brat? 13.600 dan qo'chqor var buni aka. Buradan geldik. Shap, qanchadan bo'ldi qo'zi var? Qo'chqor var u? Aman öyle boğaz. Lakölere yine. Erkak qo'zi var 10,5 dan bo'libdir, to'g'andar. Shap, qancha oldu? 22 oldu. Egiz bolasimi ham be? Yok. 22 deyu. 22. Shap, qanchadan bo'ldi? 12 mingdan. Qo'chqor var u? Qo'chqor var, 12 ming so'mdan bo'libdir. Shap, qancha so'rayapsiz? Qancha oldu? Qo'chqor var. Qo'chqor var u? Qanchadan bo'ldi? Satılmadı oğlum. Qancha so'radingiz? Ona bakalım. 12 ga bermedingizmi? Yaxshi. Qo'zi var qancha oldu, shap? Qancha odam bo'ldi? 5 mingdan be. Erkak qo'zi var u? Urg'och qo'zi var, ha? Yaxshi. 5 ming so'mdan bo'lib turdi, to'g'andar. Urg'och qo'zi var. Shap, qancha oldu? 20. Tishi qanday? Qo'zi tish, erkak qo'zi, ha? Yaxshi. Shap, qancha oldu? Taqsir. Shap, qanchadan bo'ldi? 13,5 mingdan, ha? Qancha oldu, ukam? Atang oldi, ha? Qo'zi var qanchadan bo'ldi, shap? 13 mingdan. Erkaklarmi, urg'ochu? Erkak qo'zi var, ha? Yaxshi. 13 ming so'mdan bo'lib turdi, to'g'andar. Bunisi atasi bilet ekan, ketib qoldi. Qoldi, qancha oldi, shap? Aytgan yo'q, to'g'andar. Krupniy qo'ylar chiqib kelayotadi. Qanchadan bo'ldi, shap? Qo'chqor var. 24,5 dan bo'ldi va. 24,5 mingdan qo'chqor var, olib chiqib ketadi. Jirniy qo'chqor var. Qanchadan bo'ldi, shap? 12,5 dan. Qo'chqor var o'xshaydi, barli. Yaxshi. 12,5 dan bo'lib turdi, to'g'andar. Shap, qancha oldu? Qancha oldu? 11.
11 жашы қандай мұның? 6 тиш. Урғачы қой, ә? Сауық қой. Шеп, қанша болды? Аке, қаншадан болды? 10 жарымдан? О, қозы бар. Еркек қозы бар ой? Жақсы аке, еркек қозы бар. 10 жарымдан болып тұр, туғандар. Шеп, қошқар бар қанша болды? Еко 100 мың бе? Еко 100 мың, 50 мыңдан болып тұр. Жаштары қандай, шеп? 4 тиштер. Екен? Брат, қаншадан болды? 34 мың, ә? Жақсы. 17 мыңдан 34 мың сом, ә? Ой, брат, жирный қошқар қаншадан болды? Қанша? Айтқан жоқ туғандар. Шеп, қаншадан болды қозы бар? О, төртеуі? 4 еркек қозы 9 жарымнан болып тұр туғандар. Ауа қаншадан болды? Туғандар, бұл жерде қиқырып сөйлөзі ұғы байт. Қапы қойыстар, біраз видеоның үнін басайтып аластар. Қанша болды, шеп? Жанырақ бар бабайын. Шеп, қанша болды? Қаншадан болды? 14 жарым, 13 жарым, ә? Қаншадан болды, шеп, қозы бар? Айтқысы келген жоқ. Шеп, қанша болды? Ичкерде бі? Сіз білбейсіз қанша болған? Ичкерде екен туғандар. Бұл білбейді екен. Шеп, қаншадан болды қошқар? Тақсыр? 20-дан, ә? Жақсы. Ұшымен арабаш қойларға кіреміз аз туғандар. Он жерде бір жирный қошқар шекпелейді, тошаны тартайлы. Қанша болды, әке? Қанша болды? Айтқысы келген жоқ туғандар. Шеп, қанша сұрауатыз? Ассалаумалейкум. Алдыңыз ба? Қанша алдыңыз? 5200. Еркек бе? 5700? 6700 бе? Еркек бе? Жақсы. Ассалаумалейкум әке. Қаншадан кен қозы бар? 6000-ден? 12000-ден? Жақсы әке. Қошқар бар у? Еркек қозы бар, ә? Жақсы. О, içindегілерші? Сатылды? Қаншадан сатылды? 12 жарымдан? Жақсы әке. Базарыңыздар өрсін анда. 50-ні ап келдіңіздер біле? Жақсы. Шеп, қозы бар қаншадан кен? Қозы бар. 7000 сомнан кемі бар, ә? Еркектер үй? Жақсы. Еркек ұрғач арабаш. Жақсы. Шеп, қаншадан кен? 15 мың, ә? Алдынан арқысы ча? Екотен 15-тен бі? Жаштары қандай? Орто жаштары. Базар қаншаға көтерді? 13 жарымға берген жоқсыз, ә? Жақсы. Шеп, қаншадан кен? Байке, қаншадан кен қозы бар? 11-ден, еркектер үй? Ұрғачы ба? Жақсы әке, 11-ден сұрау атықтыр туғандар. Адамдар мен нарақта бір әке мен сөйлеші отқан үшін. Шеп, қаншадан кен? Қаншадан қаншаға чейін? 16-дан 20-ға чейін. Еркектер үй? Жақсы әке, 16 мыңдан 20 мың сомға чейін кен. Барлы қоз оқшайты? Жақсы әке. Шеп, қанша кен қозы? 13 мың еркек бі? Бербеген сен аңыз қанша олды? 12 мыңға бербедіңіз, ә? Жақсы. Тақсыр, қозы бар қаншадан кен? 11 жарымдан? 13-тен бі? Жақсы. Тіштер қандай оқуат? Қозы бар, ә? Бербеген сен аңыз қанша олды? 12 жарымдан бербедіңіз, ә? Жақсы. Базарыңыз өрсін анда. Қозы бар қаншадан кен, шеп? 10-дан ба? Жақсы. Еркектер үй? Иә. Ұрғачы бар ба? Бербеген сен ағарыңыз қанша олды? 9-нан бербедіңіз, ә? Жақсы әке. Шеп, қозы бар қаншадан болды? Қаншадан да 30? 16-дан? Еркек ұрғач аралаш ба? Еркектер, ә? Барлы қоз оқшайды, ә? Иә.
Жакшы. Бербеген сенаңыз канча болду? Иә.